افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. Efehasibtum, ay insanlar, benneler, heleyler, erkekler, kulak atın diye Allah. Efehasibtum ayatı gümenlik diyartınız mı? Ennemâ halaknâkum abetâ ki bizi Allah bir Yahudi yarattıkım kadim. Cennet cehennem yok. O dünya yok deyip gümenlik diyartınız mı diye. Hesap kitap yok deyip gümenlik diyartınız mı? Ve ennekum ileyna la turcaun. Bir de Allah'a karşı uğrak getirmeler diyen gümenlik bağımsızın diye. Ayahsebul insanu en yutrake suda. Ay insan gümen ettiği gibi sen bir Yahudi yarattıkım kadim. Namaz okuymadık diyen olsun. Namaz cemaate gelen gelmedik diyen olsun. Üçür rekatın veriyen vermeyen diyen olsun. Mehrem namehrem riayet etmeyen etmeyen diyen olsun. Hesabın riayet etmeyen etmeyen diyen olsun. Halal veren haram yiyen ayretin diyen olsun. Zulmettiyen mazlum olayan diyen olsun. Doğru duruyan eğer duruyan diyen olsun. Ayet-i şüpherim güvenlik yapın diyorlar. Ayahsebul insanu en yutrake suda. Ay insan gümen ettiği gibi sen bir Yahudi yarattıkım kadim. Ya da veri etti Allah. Fikret gözleştiğine sen nereden geldin? Elem yekun nutfeten min meniyyi yumna. Ayşe insanın yadından çıktı mı? Keşke insan bir damca suudi. Ne miden? Min meni. Şu şehvet suudan. O suuda ne mi haysiyet var? Yumna. Onu okbandı diye. Niyerek? Köpsünü aşkı Allah'ına. Bir zerreke meniten molaylı. Bir vap meniten şomiştik. Allah şunu enen gevrihen zaylaptır. ثُمَّ كَانَ عَلَقًا. Ondan sonra karıgan mı oldunuz diye. فَخَلَقَ Allah dedi yarattı. فَسَوَّ el ayak görgülük hem de barabar eden şol. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. Erkek eden, denan eden hem şol. Allah inimden soruyan cevap verin şuna diye. Sorun ne mantığına? أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى. Aya şol zat-ı mukaddes ki şunun adı Allah. Şol kadir der mi ölüleri diriltmekte geliyor. Cevap verin bana diye. Beşek keşol Allah kadir mısın bana? دوستان گرامیم، راهکار دیگر برای شامل شدن در صفحات مجازی مفتی حافظ امان الله یلمه این است که شما می توانید در گوگل الفاظ مفتی حافظ امان الله یلمه را نوشته و به راحتی در گروه های فیسبوک، یوتیوب، آپارات و اینستاگرام ایشان شامل شده و از فرمایشات استاد بزرگوارمان بهره ببرید. و اگر چنانچه از طریق لینک های داده شده نتوانستید در گروه واتساپ و کانال تلگرام و دیگر صفحات مجازی استاد مفتی یلمه وارد شوید، می توانید به شماره های 2096 650 83 77 818 و شماره تماس 2098 911 963 92 42 و شماره تماس 2098 911 280 25 89 پیام بدهید تا لینک مورد نظر را برای شما ارسال کنیم. در ضمن اگر کسی خواهان ارتباط مستقیم با استادمان مفتی حافظ امان الله یلمی می باشد، می تواند با شماره تلفن 2098 901 585 3961 و شماره تماس 2098 911 965 8393 از طریق تلگرام و واتساپ و ایمو پیام بدهند. دوستان دقت کنید، برای تماس تلفنی با استاد مفتی یلمه فقط با دو شماره زیر تماس بگیرید: 2098 901 585 3961 و شماره تلفن 2098 991 481 3421 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید.